тақлид, пайравӣ, бозхонӣ се вожае ки дар фаъолияти эҷодии аксари овозхонҳои имрӯзи мо умумияти хосае пайдо намудааст. яке тақлид ба садои овозхони маҳбуберо василаи муваффақият мешуморад ва дигаре аз доираи як мактаб набаромада аз шеваи пайравии мутлақ кор мегирад ва гурӯҳе ба оҳангҳои хориҷӣ матни тоҷикӣ ворид намудаву заҳмати оҳангсозию харидории оҳангеро аз оҳангсозон аз сар соқит мекунанд. метавон сурудҳои сарояндагони моро аҳён бо оҳангҳои худӣ пайдо намуд. ҳатто раванди бозхонии сурудҳои овозхонҳои пешинро метавон дар ансамблҳои давлатӣ низ мушоҳида кард. солҳои зиёд аст ки аз шашмақомсароёнамон ба такрор ҳамон сурудҳои устодони мақомсарои пешинаамонро мешунавем ки ин раванд аз назари аҳли назар ахиран дур намонд. ниёдҳои дахлдор ва чеҳраҳои саршиноси фарҳанги кишвар раванди ба ҳадди ифрод бозхонӣ шудани сурудҳои пешинаро борҳо дар шаклҳои мухталиф нақд карданд. яке аз ҳунармандони дар ин самт нигарон Саидқул Билолов сароянда ва оҳангсози шинохтаи мо аст. санад аз ҷош намеҷумад, карах шуда меистада. ҳамин ба ҳайси директори дастҳои ҳунарӣ ҳамин дастҳои ҳунариро медаром, гӯш мекунам, маслиҳатҳо медиҳам, медаром. мисол мегӯям ки мисол ансамбли шашмақом шашмақом ин як чизи догма нест ку. ҳамин сурудоя мисол барно хондагӣ, барно исоқова, бой муҳаммад ниёзов, дига ҳама ҳофизо хондагӣ, шумо ҳамина бо хонда такрор кардесед ки дар баробари ин бояд худотон ягон чи эҷод кунед. вохид дар ҳошияи шашмақом бошад, медаргази ягон суруд хондади ин қадар овозҳои зебои, овозҳои дилчаспу дилрасу не ки ҳам як суруда қариб ҳама такрор ба такрор хонда гаштиян. ин қадар ҳунар нест аст охи. ҳай дигар аст як ин сурудҳоро умумӣ ки аз ёд мекунам, баъд бояд алоҳида месарояд. не ки бигузор ки дар фонди радио ҳамун беҳтарин каси хондаст, ҳамун садотия. як суруда чанд кас мехонада? не ки ҳамуна бояд ки ҳамуна ки аз ҳама асил хондааст, ҳамуна бояд тариқи радио телевизион пахш кунад. хурда боши ту агар зардоли исфарара, хурда боши ту агар шакунги тавли даҳрара, хурда боши ту ба шарти пис тайдан ғаҳрара. тоқи басару тоқи шои басару, тоқи басару тоқи шои басару, чинум сари кӯчаҳо пурсум хабару, шиштум сари кӯчаҳо наёмад хабару. як ханда куне гуллаби хандонат садқа, эй ғунча даҳон зираи дандонат садқа, як ханда куне гул. аз дили ман рафтаи бирун ба худо, туро намепарастам, қалби маро намудаи хун ба худо, туро намепарастам. имшаб чу зебо шудаи, лоиқи дилҳо шудаи, дилобра буди қардои ҷанги туро, дилавонаям ки туро, дила ки санги туро каси надорад. вале бархилофи ин назарҳо намояндаи хонадони ҳунарманди Шодравон Абдулло Назриев сароянда ва устоди консерватураи миллӣ Исмоил Назриев ҷонибдори бештар бозхонӣ шудани сурудҳои устодони санъатамон мебошанд. ба қавли ин овозхон бо шева ва танзими муосир сароидани оҳангҳои сарояндагони пешинамон боис мешавад ки хотираҳо зинда шаванд ва ҳамзамон репертуари эҷодии овозхонҳои мо бой гардад ва ба ин васила маҳбубияти бештар ёбанд. сурудҳои устодони пештараро гирифта ба ҳамин мусиқии имрӯза дароварда мехонанд ва ҷозибанок шуданда ҳамин чизо, чунки ино оҳангҳои хасакии кӯчагӣ нест. ино оҳангҳое ҳастанд ки ба дили шунаванда хеле роҳ ёфтанд ва барои чӣ масалан ҳамин устод Акашари Ҷураев, Абдулло Назриев, устод Зафар Нозимов, Ҷурабек Муродов, Давлатманд Холов, Файзалӣ Ҳасанов, ман ҳамино барои чӣ машҳур ҳастанд дар байни Одина Ҳошимови бисёр донандаи баҳр буд дар ғазал. хеле онро мардум дӯст намедоранд, чунки оно шабу рӯз меҳнат мекарданд дар болои як суруд, дар интихоби матн, шеъру матн оно шабҳо кор мекарданд, баъд оҳанга ёфта мехонданд. барои ҳам дар дили халқ мондааст ва ҷавонон имрӯз ба ҳамин чизо роҳ оварданд. имрӯз ки соқи чаман наргиси маст аст,
امروز که ساقی چمن نرگسی مست است بلبل شده گوینده و گل دایره دست است بلبل شده گوینده و گل دایره دست است مقلدیро метавон имрӯзҳо дар шеваи тӯй барпокунии овозхонҳои мо низ мушоҳида кард. зикр бояд кард ки сабки маърака ороии як сарояндаро аз сарояндаи дигар фарқ кардан имрӯзҳо басо кори мушкил шудааст. ҳамакнун чанд насл ва чанд овозхонеро метавон ном бурд ки дар доираи тақлидии овозхони шодравон кароматуллои қурбон шахс шуда мондаанд. муқаллидии онҳо ба ҳадде расидааст ки аксарияташон заҳмати оҳангсозиро аз сар соқит намуда консерту маъракаҳои худро аз бозхонии сурудҳои ин ҳунарманд саршор мекунанд. туро мехоҳам аз дунё ки то дунёи ман бошӣ ай подшоҳи хуб э ҳусни нотакрор э чашми афсункор э чашми афсункор. чӣ гуна ин раванд ба ҳаёти эҷодии сарояндагони мо ворид гардид? муқаллидӣ бозхонӣ ва пайравии мутлақ чӣ паёмадеро соҳиб аст? ҳунарманди маҳбуби тоҷик Саидқул Билолов посух мегӯянд. 1-2 сол пеш дар кумитаи радио телевизион озмун эълон кардем барои дарёфти истеъдодҳои ҷавон барои ансамбли эстрадии ориё. 10-12 нафар омадан. мо гӯш кардем комиссияи қабул. дидам ки ҳама ино дар як сабк мехонанд. дар сабки тақлиди Кароматулло Қурбонов. ин бачаҳо ҳамашон асоси ҳамин соли таваллудашон ба ҳамин 88 90 ҳамин баъд ба фикр омадам ки таъсири ҳамун Кароматулло Қурбонов дар ҳамин вақт пеш астаме ки ҳамин соли 92 дар авҷи камолот куштанд. уна чанд бор барномаҳоша додану баъд دیگه همون فضای صحنه خالی بود همین تبلیغ میکردن همین در دل جوانو سخت جا گرفت همه خواستن که مثل کرامتالله حافظی کنن تو دیرم اونا پسرش هست ما در راهبر بدیعی انسامبل اوریا محمد رفی خودش میخونن و یک ارسی آوازی وای خوی نخوی با پدر مانند است وای خودش هست نیکی دیگرو چی لازمند مادا ضرورت نیست نی برای همون استادای درست در کار که اینا این راه گردونه گوید که تو تقلید نکن تو دیگه هیچ وقت احمد ظاهر یا کرامت الله نمیشه تو باید پیرهای خودت یا راه خودت خطی روی تقلید در وقتی که اولین قدم هایت میمونید در همین صنعت از خودم مثال گیرم اگر برای حافظ شدنم من هیچ کس مکتبی حافظی من نگذاشتم من مکتب موسیقی خواندم چون اونجا بود که مخصوص آوازخوانی نبود خیلی درس آوازخوانی نداشتیم استاد لایق میگه که تون شو در این سپهری تندرو شاعری و عاشقی مردانگی است هر کی بگشاید دری بگشاده را کار او پرواز مرغی خانگی است تقلید تا همون سر دیوال تا همینجا را میپرد دیگه پرواز بلند ندارد برای حافظ شدن با مکتبی اکا شریف از خود کردگی ظفر ناظموف جورابک مرادوف مثال سرودای کشور همسایه احمد ظاهر قریب همه سروداش از خود میدونستم موسیقی آذربایجان بسیار ما آموختگیم بغیر این با موسیقی کلاسیکی اروپا و روس و اسسر خیلی یک دفعه همه اینا رو آموخته بعد ایجاد کار شدم من فکر میکنم در همین موسیقی هم باید که باید دایره وسیع موسیقی را از خود کنی از یاد دانی بعد یگان چی خودت ایجاد میکنی تقلید عموما چیزی خوب نیست پیروی را من اونقدر ناز نمیبینم من میتونم سرودای مثال استاد ظفر ناظموف بسیار دوست میدارم میخوانم یکی اونم همگی یک سرود شد طریقی ارکستر اسبابای خلقی هم وقتا دور شوروی بود سعید همرویف ارنجیرا کرد گفت که همین میخوام که شما خوانید من هم اودش برآمدم بسیار دیاپازون اوج بلند داشتم اینا هر جا که کنم خانه هم خانه تو را یابم خواندم نه که برای فاند رادیو دیگه سرودای ظفر ناظموف یا اکا شریف و اینا را میگم اکا شریف هم یک تا همگی ما خواندم خمی زلف که اکثر شاگرداش همون سرود خوانده نمیتونن اون در ضرب تلقین در ضرب شش مقام سراییده است خمی زلفی تو چین چین ناز بر مشکی خطا
دارد. من که 8 سال 6 مقام خواندگی این ضربا من بسیار نزدیکه. من از خود میدونم در همین سبکا من میتونم آهنگم ایجاد کنم. اون پیروی چی میشود؟ خیلی تا کجا رو میرود پیروی؟ صد خود که میگه این آهنگ اگر هم پیروی کنیم میگه این آهنگ چخیلی که میگن که عمر خیام همگی 40 رباعی ایجاد کرده است، یکی اونجا از 100 تا 200 تا گذاشته است، میگن همه که پیروی که کردن چیزی بلند بود اینا گفتن از عمر خیام است. این پیروی هم همین است. چیزی مانندی کند و به مکتب استاد جورابیک مراد استاد میگه آهنگ همون است، مانندی میکند آخه یکی هر کس رای خودش یابد. این مشکل است، بسیار کاری مشکل است، نه که هر کس رای خودش خطی باید رود. و دیگر مقلدی سرایندگان امروز ما در آن ظاهر می‌گردد که شیوه ایرانی و افغانی در سبک سرایششان بیشتر مشاهده می‌شود. اگر به تاریخ وارد شدن سرودها با لحن ایرانی و افغانی در کشورمان نظر افکنیم، مرور ضرور می‌آید که ایجادیات اکثر سرایندگان انسامبل مشهور زمان شوروی انسامبل گلشن را به خاطر بیاوریم، زیرا در روی خط سرودهای فعالان گروه مذکور می‌توان سرودهای را با لحن‌های ایرانی و افغانی پیدا کرد. با من نگاه کن که تو را ببینم، داغتونه بازم قصه بخونیم. ابرو به من کج مکن، کج کلا خان یارمه، خوش دلم خوشگلم، دلها گرفتارمه. یکی زن یکی زبارم، هیچ کجا رقیب ندارم، عاشقی از بسفیدم، دختری چابک سوارم، هیچی نگو کمر ببندم، چینو بلند ببندم. ولی با این لحن سراییدن آوازخوان‌های مذکور به حد افراط نرسیده بود. متاسفانه امروزها اکثر آوازخوان‌های ما با تقلید از شیوه سرایش بعضی آوازخوان‌های ایرانی که حتی جامعه فرهنگی ایرانی باستانی نیز قبولشان ندارند، جهت راه یافتن به صدا و سیمای فارسی بیهوده و بی‌موقع با لحنی برای ما ناآشنا سرود می‌سرایند. این روند را هنرمند جوان تاجیک عبدالعزیز اشرف دقیق‌تر مشاهده کرده است. تقلید امروز مثلا بعضی هنرمندا رو می‌بینید که مثلا باید اونا میتواند گفت که دلم میشه، امروز اونا تقلید دلم میشه. بله، این شکل‌های تقلیدن. مثلا زبان فارسی و دری و تاجیکی، من زبان تاجیکی چقدر ناب است، چقدر یک زیبا تلفظ میشه. امروز برادرای ایران و افغانستان از گپزنی ما لذت میبرن، میگه چه شما خوشروبه میزنن. یکی از آن گویش‌هایی که سرایندگان لحن‌های دیگر خلقیت‌ها را استفاده می‌کنن خوش ندارید این گویش‌ها را. مثلا هرچند اگر مثلا زبانم این طرف کشن و کامم این طرف کشن و طرف کشن، اگر این چیزی ساخته است، صمیمیت احساس نمیشه. نیست اون صمیمیت ما، این چیزی سرشتی ما نیست است. مثلا وقتی که یک ایرانی سرود میخورد میشه یک میشه او را احساس میکنی که اون مال خودشه، اون لهجه خودشه. مثلا یک تاجیکی زبان فارسی دری تاجیکی خود مثلا میشکنه قاله بشه، بگذار آهنگ باشه. آهنگ مثلا ما تاریخ و فرهنگ موسیقی مشترک داریم این برادراقتی. آهنگ مثلا هیچ فرقی هم نداره، یکی هم لهجه که مثلا میگه تا اندازه این اندیشه خاصی من که با خوبتر باشه. رفتی سفر ببینمت که چشمای تر به سرخی می بی تو شبا نمیشمت بشنم صده تو نالی نی. تو پیدا شدی منم یه شیدا شدم، تو مجنون شدی واسه یه لیلا شدم. نمیشه دل شده مایلتی ها، تو بگو چی تو کنم، اونه که میترسی از اون بدهش بر دست خزون، میدونی منمون عاشق از دل و جون. الو یاری شیرین زبانم سلام علیک، الو سلام علیک، الو نگار جانم با کابل میبرومت، بگو کی میبره. سبب اساسی بیشتر بازخوانی شدن سرودهای استادان پیشین صنعتمان از جانب سرایندگان امروزی ما خصوصیت کهنه نشونده سرودهای آنهاست، ولی همین بازخوانی‌های زیاد باعث شده که ایجاد سرودهای کهنه نشونده در بین آوازخوان‌های امروزی ما نهایت کم مشاهده می‌شود. بعضی سرایندگان ما با مقصد رویپوش کردن سرودهای
ҳолаи хому хаталаи худ аз шеваи бозхонӣ кор мегиранд. яке мехоҳад муҳаббати худро ба рӯҳи санъаткорони пешинамон ошкор созад, вале агар сарояндагони мо мехоҳанд ки рӯҳи устодони шодравони санъатамонро шод созанд, бояд бештар оҳангу сурудҳои худӣ эҷод созанд ва ба ҳамин васила мисли пешиниён намуна бошанд.